Merry Christmas lom nak dei nak nan chunga kause le khoza dop mi nu le pa ule naw na dam in nan chew na mo atu zong Dipa Zarhthumnak Thawngpang than than changlai Malaysia a chinnu kumkule kumkhat motor accident in Anunnak aliam Malaysia ummi chinnu mai hyang zanhem kumkule kumkhat chu motor changswal nak ronga chonin hi zana Anunnak aliam mai hyang zanhem chu rian nak kampung pandai pincho restaurant Spain roll dorni rian di in dora roll dumti nak ngai ding in an som nai a hoile pathum he Spain pa moto sports car in KLCC lampi anzul naka tungpi pillar an ipa swali an moto chu akang di an di lakte in Anunnak aliam hi konga main hyang zan hem rian 20 hoi asimi sonera timparni aphan bal ngalo tia form kan chon lang mang hana in haumen ni an tlai bal lo nuwa palik ni zatu sizunga rakrat ding inform a kan chon ma along chun kan thai ma moto hi in lamin anzul langmang mi chu asikauna in tia chinlen today media sina anchim nyangkuk tia ko mi mai hyang zan hem chu Thawngpang zathlir khwami asi unaw pali laka upabi kasi Malaysia a kumli a changi amhaizer not hoileya chun US Kalding asivi changmi asi chun nyangkuk chu Chinlen Today Facebook group a admin arak twambal mizong asitia Chinlen Today church and in thongkan thai Bethel Baptist Church Krifabu Minau Roinak in Pathian Thangthat nak lapel chhoding in timtua nak an ngei arau hlana achok zawlai Lapot tu na chu saya Zarhthumnak ong tele sang jeu thenghan si bomle thajang pe kho cheu izom vitin ha usi ting kanin somna Nun ngom nak a karwa mi thil nun khoi tu an chang di thing nong koi in dor na ko ko Boy ba chu zung za ling thang cha du
ôi ba đợt nát sâu van an phi nát in sáng đều at thu big mi xoa na tâm tiếng ap ABC GS Reverend Dr. Roy Mesley Chinram Apan, American Baptist Church General Secretary Reverend Dr. Roy Mesley chu December ni Kata Hakale Thantang Apani, Americani a Ummi Chinmi Kampale Asimi, Reverend Dr. E Zabigle, Reverend Dr. Chum Oinhani and Hunzul, Reverend Dr. Roy chu Flam in Haka Arakpani, Haka Kwamiz and Hile Somga Shongni, Kwatsua Hauka in Lai Tuamle, Lai Lahe and Don. Ama long selawin American in Arakzul tu Reverend Dr. E Zabigle, Reverend Dr. Chum Oiti in Don Napangpar Ampekna, Bu Kiloini Wala, Tailole Wan Ramdeng ine, Roy Mesley Rung Chin Kwa Nahal Jue, Carson Le Laura and Rausung Ju Taitane, Ampardi Zange Tile. Natlung e changmo e biak chan kan chung pathian thong ine kan zai e latal in kuzai e Tial in tlai si loe ti in athoi meithal zunli tharthan in andon chun really ral ramdeng hlun khwa asa boy khria pum khat shinfa kan si kanilom Roy Mesley kan rung chin khwa phan chel malmo pi farchin hlale Carson Le Laura tunrel munne tlaichia thlanmo rem hoi lai oka hung phan mo zai hla tha in sungkhun mel kan hoi na lai pi dar din hla in khonu khwa pa lai lam in an hundon chun kan lai e ramte hlau chelmaline Roy Mesley natlun kanilom kuzatial tlai kan dir ta lai pi dar din hla kha lampa in Dr. Roy Le Reverend Zabigle Reverend Chum Oichu an lampi na HBA a tlompal an dini thantlanga an len Thantlang zonga kholu lai hauka a minung zakhar shrong ni ha kha ban tuk in bai hlale lai lam he andon hauka I lang chung in amputi khochunga an lupi TABC kutka in khwami zapi ni lai lam he andon na TABC a nun phung lam le zanria dum tina kan to pya Zana TABC a pum nak le boy pa zanria pek nak le thong tha chim nak angai a thaizing December ni hlei ni a hakha arakir hakha siang boy te thlan le khochung hun ma dang na azau Carson Hola HBA ni zanria antim lam piak I HBC HKBC zai on le IBC minau nhani lai lam hu sak nak an to piak bachim nak le HBA ni upat nak le laksong lai angki an ai Ama aroi zong ni American Baptist Church le chimmi kani pe tlai nak fetar le thar chwa nak ding mel chun nak cha a HBAGS Reverend Paul tum cheu sina apek ve nel sowat le anupi dina sowat zong an rave I amma zong upat nak lai puan an ai na Hi nel sowat te nupa hi maram I Bible siang in tampi abomi an si zana HBC a pum nak an to piak I thong tha chim nak le boy pa zan ria pek nak zong an ngai tia la ha kha phot church an in thong kan thai Chin State Chawzani Chim State I Bing Chin Nak Mun Le Lau A Sho Lai Tia Ati Lek Lek Na In Sho Tak A Label Lau Chin State Ton Zarhthumnak A Bing Tambik Chin Nak A Si Tia Befek An Chim Lang Mang Koral Kap Bule India Manipur State in Meitei Tapung Ni Chuka Bing Chin Nak Lau Ram Chu Atang Cha Miphun A Si Dr. Ba Mong Chin State Minister of Social Affairs Ni Myanmar Freedom Day Lia Bing Chin Nak Lau Ram Sho Hi Aram Rian A Si
asi chin stray I bing chin tam big nak mun ti mi Thawngpang in kan I thok lai tia kan nu zon nin hi ni a khan achim asina in ha khai community leader pakhat ni achim mia chawza ni bing chin nak loram kan sho lai tia kumtin bia ai kamna in ni hin ni tiang a ro tak taka umbal heibal lo tia achim ve chinram khel phupol siang herun siangak cha minau bu shoi nak le mi za pi ni bing sho a du na kong an au pi ko na in chin stray chawza ni zaiman atwa heibal lo tia chinram korden chirchan in thong kan thei Dr. Salai Liam Hung Sakong Kalea za upung som piak nak angai na atu lewa chin mi di lakni thai kan herbik mi za upung democracy le federal kongchu chin mi di lak hwap in kale khopia Dr. Liam Hung Sakong ni som piak nak angai hi som piak nak a chinram kul khopi poriat in IO2 minung panga chiawle kale vile in IO2 chiaw an rakai khawi chin mi antling di hi som piak nak training hi ni thum in December ni thum in ninga tiang Chim Baptist Association CBA meeting hall a to asi minung som sari shong an kai khau hi training to khona ka chowa le in bom tun ha chu Burma Center for Ethics Study le Chin Development Research Society CDRS NCE Chin National Council CNC ni atore nikhat na ka pulian hong ni democracy le federal kong achom piak na Ninhi naka Sweden lay in Peter Panhini Anrama Nulapa Karlak Dear Hunle Anrama democracy amhaning chimnak an ngay chinha Ani thumnak chu ninhi chungi anchon mi zau than nakle Mailaya hiben tuk chom piak nak ngay kho than nak dinga Karhan na kong ro tinak an ngay Kale khopia a ummi community keep antling di tia akai mi polni anchim Anili naka anchon mi a daitinda nun hani chawau an ngay kho nak dingle kan ram nu chawau atlom nak daitinda karhan nak ding kong tampi berwa nak le ro nak cheu nak an ngei thei a her tuk mi fyang tuk in kan thei pina pulian hungni acha uk chwa mi ukli bak a kampe tu ten training kai chu alhok tak tak si tia CFBIO in training akai ve mi pakhat ni the chin sama achin mi churchan in thong kan thei Tulia volei chung phim thiam nak a phun izom nak a umliawa an hubik a chwak mi san song kut khi suimilam collectory jir chu India IT le mi phim thiam pol ni sarmi smas ring ni market chunga azom cho chang lai tia thei asi mas ring chu kut donga I holding asina in kut khi suimilam tlok in rian atron khawlai LED lit timi in thil sining alang tar lai I form bluetooth le notification te pol zong achim chi di lai tia thai asi ma kurshol suimilam ni form te pol a fir tik le minung pakhat khatni angai mi thailo in amhan swal asia chun a on in alang tar lai pe som thum tlok a hlat nak na form a umpawa a aw peng lai tia thai asi mas ring asar tu hi India ram chinai a IT le rian atron liami kumar tia thai mi asi Facebook Twitter te pol notification zong atal di tingin atwa di na lai tia achimchi ma lenga stopwatch khongdong thamle alam te pol zong atal chi lai US dollar in zanhi le somsri le fanga aslai tia India cham chir chan in thong kan thai CCP le CNP funding tlam atling ri lo Chin Progressive Party CCP ni Chin National Party CNP he funding kongchu team naka Chin Party pol kan cha lo tuk tik longa kan ro te lai tia chim CCP CEC bachana ka chun funding kan ro ri lo mai lei kongchu kan opposition party dir hun zauri a hau tia CPP dir tu minung heriat laka atalmi le CEC member zong asimi pu mang hlei thangni achim funding bentukin kan ro na in CNP khan hu le in chakri le in a umruanga asibik tia achim chap CNP chungtwan pakhat salai ngai pi ni chun CNP funding kan du pangkau ti in achim am party panhi fund nak ding kong he pe lai in CPP how to pu no than kap ni chun hi kong chu akal liao chwama mi kong asi cha a fyang ri lo mi asi aboi zong aboi ngam mi asi tia achim
November nil henga kum thong hi le kum hlei thum I Chin National Conference to lewa CPP how to cheu khatni CNP how to cheu khathe am party pan hi ifon in Chin National Progressive Party CNPP dir ding dia lungtlin nak an rak ngai hi kong he pe tai in CNCE CNPP namne nak I CPP party IO bachim tu CPP chung tuan pan hi u dai tung jang am party I phung abor ranga CPP chung tuan sinak in an din ter Chin National Party CNP hi kum thong hi le kum ra thim na ka lhuat rom hun kwa amhu tu si Chin Progressive Party CPP hi pun lei ni amhu tu party asi CPP le CNP party ni hin February ni ra kum thong hi le kum lei ni a CNPP ti mi min mang in party phot nak ding kong chai mai ti nak chu arak thok I April ni ra kum thong hi le kum lei thuma khar rangkun khopi a how to pol ton nak an rak ngai thani party I funding lungtlin nak an rak ngai tia Chinland Today Church and in thong kan thai Russia mirumpa thong in an chwa Russia President Mr. Putin ni luat nak ding min athut piak Nazi tlompala Russia zinan mirum Mr. Mikhail Khodorkovsky chu thong in an chwa Mr. Mikhail Khodorkovsky hi Russia ramzonga arumbi ke si an chawza ni thek ampek lo ti ruanga thong kum ra chung an thlak changmi asi Russia President Putin ni Mr. Mikhail Khodorkovsky hi anu ngendam lo nak ruanga le minung Zang fa nak zong in an thla mi asitia thong fiat nak in an tua nak a an chim hi mirum pani hin Russia chawza chu mo chet ngai Russia mi pi tampi zong ni hi mirum pa hi thong tla so aseloi politic thong tla asitia an ro mi pa asi Russia President ni Pussy Rose Music Group chung tal pan hi na zong kan chuan ha lai tia achim ma ti thong tla an chuan ha hi mai kum chunga Russia a to ding mi Olympic game ronga aselai tia mi tampi ni ro cheo asitia VOA church and in thong kan thai Vial na hi kan Thawngpang na chon silai thalang akam pe tu nan di lak chunga long lam nak tampi kan ngai Merry Christmas lop nak ding nak nan chunga chau tak se Merry Christmas MP a Carrie and thare o David kid nom nan nakatya tu ka cha Chin straight chawzani ha kaza dot ni nu le amtar bakachim tan le kaza dot ni nu le pa ule naw na adam in nan cheu mo kanin som na kai ba lo